Nikagita ga kurungaria nduki na gucokia ruche mwikaro na kureta mitugo miega ni ruthanju rwa Frank Kabete thanjire jarukire na ndakinga 15 ntuko ya Jumatatu mwanka ntuko ya Juma ruthanju rwa gucenjia tabia. Chenja tabia kona anuki. Ilazima chenje tabia kona anuki. Kwe muna anuku. Mwango chenje tabia. Ndiambi wonde antuge munde keno kwira bro batero chenje tabia ntuwe tabia imu mwana. Sometimes ukiona batero kuri tabia kuno no kuri tabia ko kada no ko wanete bwega. Bire utare mbere antu kuna muntu yagwa irio bya kure bitena emusamo. Ukona interview kure kwena muntu ategwa bikimuganira irira gataria. Ndagunde ki na nyimba thigara. Ukabona ndete kunywa thigara mono. Na kwena muntu atendete kuwa togonia ya thigara nywera gataria kwena bantu atengeto kunjira thigara ira tikumaro kaga gwetho koni no bu oya nchua ole ngare ni na iwe ngare ni turanto bainge tuinyere no ko no bu we gwende kwanja ndarigari ole ni muntu arakorokete no kwani kirene ni bore iwe chemo ni umuntu na bore lakini ukona muntu yake bigi chwa na ko no ko muntu bu tafadhali ukataka wewe munywa thigara ntiarigeria ntiakwera thigara ne ndoku igono wije ntiakwera kunywa thigara yaku lakini ntiakunyira mere yantu umaroka wona no kuwa nyonta ya kunda kathigara gano kwa gwekea ntawa mwiri waku eko ntawa no kuwa ndegwa gwekea ntawa mwiri umaroka gataria uthiwekea ntawa mwiri waku wewe no kwanere mbegisha sawa wano kwa nendo kule kanyo lakini tia kunyura mera tia kwa na unkundia thigara na ntenyunya chenja tabia wano munywa thigara nywera gataria nywera Antoni chenja tabia na bouni bu na kamutugo kega gucenja tabia na urongaru wonekane nterere jonde gucenja tabia na Frank Kabete Chenja tabia ukarunga njera nawe Kona anuki.